Yewe ngane zawethu impela sibona lapha ku Max Makhanya njengoba bengene phana ku live khasini lakhe lezoxhumana la kwa TikTok njengoba bekhuza ke bebabaza ke abantu indlela bamthakasela ngayo uthi yabona ke lokho ke impela kazi akubone futhi ke uyaqala yena uthi abantu ke bamthakasele ngayo na ke lendlela uthi cha impela ke usezoqhubeka impela ke nokuqhulula ke wona ke amaqiniso lana ke impela ke semlethele kamehlo abantu ngalendlela kanti ke wengane zawethu impela uthi lona ke loludumo loleke selizela mfica uthi kumele ke alisebenzise ngenye indlela ke yona ke izomlethela ke imali njengoba ke siveze njenga nomuntu ke enomakhono ke amaningi ethi cha impela ke na ke angangena phana ke indimeni ke umculo wamaskandi kanti ke futhi naku hip hop ukhona kanti ke nakubona ke amapiano bafowethu impela usho njalo phana uMax Makhanya phana ke kasini lakhe lezoxhumana kwa TikTok ngikathi ke ebe live kanti ke wengane zawuthi impela uphinde waqhubeka wathi cha impela ke uzophinde ke aqhulule ke wona ke amanye amaqiniso ke anzima kakhulu kunalawa ke ake waqhulula nokuyinto ke impela ke sizomsindo phana ke inkundleni ke zokuxhumana uthi hey bafowethu impela ubengazi uthi abantu bamthanda ke ngalendlela uthi ke vele ke abantu phela ke abaye ohlangathweni lodwa ke bengasomanzi bafowethu phela masikhuluma kakhulu ngicela bangitshela yona ke le video ka Max Makhanya nangenizwele ngibalekela abantu ngise airport sengijulukile ngibalekela abantu ngithi ngithathe 1 2 3 step abantu bathi hayibo uye hayibo Max sengiyayiphika angazi nokuthi ngizoziphika kanjani angijwayele lento phela mina angiyazi lempilo le imani ma celebrate nikhopha kanjani nenza kanjani ayingeke angivele ngikhipha ingoma bakwethu DJ Tira ukhona ngalapho noma Dlamlenze Dlamlenze ngeke angivele ngikhipha ingoma bakwethu hayi mina ngisayazi lento ngingadla imali ebovu kabi ngalolu dumo imani wo ngineziphiwo phela mina nginesiphiwo se hip hop nginesiphiwo sika maskandi ngibhinca ke vele ucula nje ngiyakwazi ucula kuphinde futhi kuzoba ikhona into engenziwa laphana kumapiano ikhona phela into engaziwa I'm a very creative man ake ningifunele nje umuntu ngeke loludumo kumele lisebenze kumele lifake imali loludumo imani bengingase ngidumile nibafowethu nangijaka ngamakhamera kangaka nangithanda kangaka niyangihaka akekho umuntu akekho umuntu namhlanje engeke ngambona akekho umuntu namhlanje engeke ngambona kodwa likhe ngeke ngalibona lijatshulelwa abantu njengami Zulu omnyama ndlela zimhlophe nina benkashane kamenze yaphuza umlaza ngameva suka nithanda udinsi lizokudintsika kwesidikiselo sebhodolo khulu makuhlatshiwe utheke sathi ukuhlala kwentombi engaphethe kahle kuyadonsa amehlo ensizwa sikhende ikhilikithi siyakhumuleka enkululeko namjolo kuphama izinqe zesidudlu mayibhathiwe niyalithanda lolude ngezilonqindi inkunzi emava vihloma ihlaselane hayibo bafethu I'm shocked mhlawumbe kumele ngilungise neEnglish hayibo I'm shocked imani and into engichazayo labantu bangitshela indaba ka 20,000 bayangitshela abangifihleli bayangitshela ukuthi Max uyafunwa wena kuthiwa masingakuletha kuno 20,000 uyabona ukuthi labantu laba abantu abazi yonke information ayikho into abangayazi kuukuthi nje bayangithanda nje ngoba bakhethile ukungithanda ile nhlobo yabantu engalincethezi iqiniso engalishendezi iqiniso ke le akaze bakwethu ngibone abantu umhlaba ujikile South Africa umhlaba ujikile abantu bayalithanda iqiniso manje ungaze uyitshele wena ukuthi uma ngabe uthukwa la ko TikTok uthuka inhlamba udelelwa kuthi uyafunwa thi uzodutshulwa ungaze ucabanga wena ukuthi South Africa yonke ikujikele hayibo abantu bayamthanda umuntu onesibindi neqiniso
abantu bayamthanda umuntu ongancethezi abantu bayamthanda umuntu oqala acabange before akhulume bese engashesha xolise hayi ngake mina nginibonile mina Mazulu hayi nginibonile Mazulu nginibonile South Africa heyibo lalelani wo nami ngiyanithanda zinkabi zami zinsizwa zintombi bo baba hayi nami ngiyanithanda fusegani man hayi vele ithandane ngeke nami ngiyanithanda we hayi nami futhi sengizokwenza shokeke manje ukuthi wonke amaqiniso ngiyanilethela ngoba vele hayi sengibonile mina ukuthi noma ngingathi ngenzani njengamanje vele angeke ngisasizwa yilutho angisale sengibulawa yiwo amaqiniso bakwethu hayi uyabona bawubasile umlilo abawode hayi bawubasile umlilo abawode uyabona manje sengizowaletha wonke kunamaqiniso phela ebengeke mina ngize ngiwakhulume kunamaqiniso nje ebengeke ngize ngiwakhulume ngoba ngiyawahlukanisa amaqiniso kunamaqiniso abucayi kunamaqiniso angekho bucayi njengalawo ebengisawakhulumile by the way lamaqiniso ebengisanilethele wona lawa anyakazisa South Africa awekho bucayi amaqiniso alulana nje yabona izintwana ebengizithatha kancane kunezinto mina ebengithi ngeke ngize ngiyikhiphe lezi ngoba izinto uma ngabe ngizithola zifika zisindo bese ngizihlukanisa ngizweya ngithi no loku akuhlale kimi ngigcine kimi angibe istorage ngingakhiphi angigcine ngoba okunye phela ngiyinsizwa ngiyastrategize ngiwise bese kuba khona lokho engikubonayo ukuthi hayi lokhu kufanele ke ebantwini lokhu ke bengilo ngikhuluma yabo lokho ebengilo ngikhuluma hayi lokhu vele ebekufanele kufike kini yiloko ebekuvele kufanele ngikukhulume mina ngithi into enginitshela yona ngithi mina bengingakenzeki lutho bengingakasho lutho engikushoyo nje sengiyisifoni laba